Kız kuyum ölgün. Kızım, ulu kızım. Güye balam, iki balasымен öldü kızı, balası. 29 yaşta balası, 8 yaşta kızı olup kaza oluştular. Şunlarga geldim şu. Özüm apasımın, kızın apasımın özüm. Jaman болды. Бері қанекей жашап қалғаннан семьяға там салып жасына қалып. Үй жұқтаса түшірішке кірген емес, мұндай болады айна. Жаман. Жаш нарықтылар кетті тілі 10 күннен бір күн асылды айналай. Елге рахмат, өкіметке рахмат, комиссия мүшесіге де рахмат, ошолордон түшкен акчаны тең бөлүп, биз менен bir жыл болса да кайгыбызды тең бөлүшүп жүргөнүгө рахмат. Сегодня в память погибшим в авиакатастрофе установили памятник прочтением Корана, присутствием всех близких родственников погибших, тех людей, которые оказывали непосредственную помощь в ликвидации авиакатастрофы. И просто активисты, которые участвовали и сопереживали в те тяжелые времена.